U današnjem videu hvatamo Pomni iz... Ja znaš ti ko je Pomni? Čuo sam da je ona kao iz nekog virtualnog cirkusa. Da, ona je iz digitalnog cirkusa, ona te može zarobiti u virtualnu stvarnost i tamo te ostaviti napadat, ozljeđivat će te, tako da opalite sad ljudi, ajmo da im odbrojimo 5 sekundi da lajkuju video da se spase, može? Može. Ajmo, 5, 4, 3, 2, 1, to je to, spašeni ste. Kako ti nju uopće planiraš uvati? Prošli put kad si je prizivio vidio sam da je bila ispod onog stola blizu moje sobe kao. Da, kad sam je prizivao bila ispod njegovog stola, ovog puta ćemo je uhvatiti sa vanglom ljudi, zato idemo sad u kuhinju. Evo našao sam neku šerpu rozu, ali koliko ona uopće velika da ona može stati ovak malu šerpu? Ja mislim da ti je to premalo, ta roza šerpa, imamo dvije neke roze, hajde ti uzme ovu plavu veliku, to jest ovu žutu veliku, šta misliš, a? A da, ko može stati ovak malu šerpu, ovo je jako malo. Slušaj, pa ona ti iz digitalnog svijeta, ona ti je jako mala, ona može stati u tu sićušnu šerpu. Joj, pa 100% će stati, vjeruj mi, evo vjeruj, ljudi će napisati u komentare. Dobro, ako je već bila ispod onog mog stola, on je prilično mal, pa moguće... Pa zar nisi gledao video, doslovno ispod stola je bila ovako sićušna kad sam ja prolazio nogama ispod stola, tako da moćemo je uhvat, to 100% sam siguran. Znači ona se pojavila ispod ovog tu stola? Baš tu, evo, tu se pojavila, da ljudi, sjećate se kad sam prolazio, tu je bila, znaš kak je sićušna bila, ali baš je strašno, imala je neku pušku sa sobom, znači... Pušku, ja ti kažem i... Ali kolika je ta puška, ona je mala jako, kako ona može uopće nositi pušku? Ali ovako je sićušna bila ta puškica, znači baš jako mala, To tebe ne može ni ozlijediti, ono. Pa mislim da ne može, ali znaš ti, ja mislim da je ona pobjegla. Pogledaj ovu tu sobu, vidiš onu skroz onu rupu tamo. A ona je kao ventilacija mala. Ventilacija, ta mala ventilacija, skroz ona rupa u zidu. Ali mi smo na drugom katu, ona je možda pala, da se nije ozlijedila možda, ne znam. To je moguće, da možda je i pala i ozlijedila se, ali ona je ipak iz digitalnog svijeta i možda ta stvorenja iz digitalnog svijeta se ne mogu tak lagano ozlijedit. I znaš šta sam još vidio na kameri? Zec, ljubičasti zec je proletio ovdje, hode, znači točno ovdje gdje je naš stativ. Jesi vidio gdje je otišao? Mislim da je ušao u ovu tu prostoriju, znači nisam 100% siguran, ali mislim da je u ovu prostoriju ušao. Moguće da je kroz prozor. Da, znaš šta mi to vodi? Znači, ja sam razmislio da uzmemo dron i da snimimo naš krov. Da vidimo, možda su oni pobjegli gore na naš krov, šta ti misliš, a? Ja mislim da je to jako dobra ideja. Znači, jako dobra ideja, zato što Pomni je 100% pobjegla kroz ovu rupu. Znači, ljudi, vidite ovu rupicu, a i mi ćemo je sad snimiti sa dronom, tako da idemo da uzmemo moj dron. Pa jesi ti se pripremio, jesi napunio dron uopće? Ne boj se, ja sam napunio dron i ja ću držati ove vangle, ljudi, ove posude, da uhvatim tu Pomni, znači zgrabću ovako unutra, ima da je zarobim u današnji video, tako da ajde ti ćeš snimat sa dronom. Jel ti znaš uopće vozit dron? Pa znam, ali ga strgam, ono, ti ćeš plati, ljudi lajkati. Ljudi lajkujte video da kupimo nove, a ga on strga, zašto on nije normalno, on ne zna vozit uopće dron, ajde idemo dole. Evo ljudi, sve je spremno, imamo ovdje dron i ove šerpe. Sad je vrijeme da poletimo s dronom i provjerimo jel se ona nalazi tu oko našeg susjedstva. Znaš što sam shvatio? Znaš kako je najlakše možemo pronaći? Pa po otiscima po snijegu, znači gledajte, ovo su naši otisci, logično, mi smo ovdje hodali malo prije, ali ona ima jako sitne otiske, tako da vidjet ćemo da li se ona prvo nalazi ovdje u našem dvorištu. Pažljivo gledaj ovdje iza drva, moguće da se ovdje negdje prikrila i da je napravila svoje skrovište ovdje iza drva, šta misliš? Ne vidim ništa za sad, ali... Da, ni ja ne vidim, ali... Možda ona je jako mala, možda ušla među ta drveća. Da, baš zato ću se sad malo približiti ovdje i spustiti iza naših drva. Hajde da provjerimo da imamo tvoju teoriju. I jao, da, vidi ovdje možda i topovčak ispod drva. Da. Jo, brate, bili to drvo se nalaze blizu nas ovdje, ali ipak sigurnije snimat sa dronom. Ček da se malo niže spustim. Da li vidite išta ljudi ovdje u mraku? Ma teško je pronaći previše drveća tu. Da, ona je jako sitna, pa moguće da se sakrila ovdje iza drva. Znaš šta mene brine? Moguće da se ona nalazi ovdje u garaži. Možda na tavanu od garaži. Možda na tavanu, ja sam tam proveo 24 sata ako se sjećate ljudi. Hajde da vidimo mi na krovu malo bolje. Tu je onaj zec kao pobjegao, tako? Da, on je pobjegao ovdje u tu prostoriju. Ovdje u ovu tu prostoriju, samo malo da se lagano približe. Vidite kroz ovaj prozor. Kroz ovaj tu prozor od WC-a, on ti je pobjegao tu i prošao ovdje na krov. Sad, izgleda da je napadalo dosta snijega i da se više ne vide njegovi ovi otisci, znači... Možda ušao kroz dimnjak na tavanu od garaži. Ljudi, pa možda je taj Jax, zec iz digitalnog svijeta, cirkusa, ušao ovdje u naš dimnjak, u ovaj ne bi mogao ući, nema šanse. Ovaj dimnjak je, gledaj kak je zatvoren, brate, mili, nema šanse da je ušao unutra. Šta ti misliš da je on ušao možda u ovaj tu, da. Moguće, ajde da probamo se približiti malo. Ma ne vjerujem da je on uspio ući unutra, vidiš da se dimi, neko je naložio, spalio bi se cijelo. Pa da, izgorio bi 100%, ali moguće da on tada nije, da tad nije bila naložena kuća, da tad nije bilo... Da, to je bilo prije koliko? Jo, to je bilo prije 2-3 dana, ja mislim, prije 3 dana je bilo. Da, onda je moguće, tad nije ni snijeg padao. Ovo izgleda kao da je nešto... Kao neki otisak. Kao otisak, kao šape od zeca, kao da je spao snijeg. Možda se to meni malo pričinjava, ali... Šta misliš, a? Pa vidiš da je pored ovog tu kućnog dimnjaka. Da, To je od našeg tavana. To je od našeg tavana, glavnog iz kuće.
Moguće da je to on, ljudi moji, ajde se mi malo više poletimo u zrak da vidimo odavde. Možda sa našeg krova se popne na susjedov krov. To sam ja sad htio reći. Pa zapravo kad to malo bolje kažeš, ovdje imaju neke rupice, ali ne izgleda mi baš ko otisci od zeca. Znaš kako zec ima šape, one i njegove otiske. Ali nemoguće da je skočio toliko visoko, ipak mislim on je zec, ali opet... Ali ja mislim da on može skakat, on je ipak iz digitalnog svijeta. Evo vidite ljudi, ovdje se otopio snijeg, što znači da ako je on prolazio ipak s ovog tu strane krova, otisci njegovi bi nestali skroz, istopili bi se ovdje, tako da... Jel ti ide kontroliranje drona? Došao sam u susjedovo dvorište i pojavila se ovdje pomnik. Nemoj ti kontrolirati, ko ti je rekao da dođeš do susjedovog dvorišta, ljudi, nisam mu trebao dat. Čekaj, gdje je bila? Jel to bila kod psa? Tu kod ovog drugog psa. Čekaj, jel ti mene sprdaš, čekaj da mi poletimo više u zrak, sta da mi poletimo... Ali nestala je brzo, sitna, jako se malo vidjela. Čekaj, aj pokaži mi prstom, jel ovdje bila, kod ovog cvijeća, jel tu? Tu negdje da, brzo je bila jako, ne mogu ti opisati. Jesi vidio kak izgleda? Vidjet ćeš na kameri, sve se snimilo. Ljudi, aj vi napišite na njegovom kanalu u komentaru, ipak je ovo njegov kanal, tvoj kanal, Mato kanal. Ljudi, lajkujte mu video slobodno, ako on laže, dislajkujte mu video, znači, ja ne vjerujem tebi uopće, tako da dislajkujte mu video ako ne govori istinu, ako govori istinu onda palite like. Šta da ti kažem drugo, ali i ja, on nije mogla daleko pobjeći, ako ti govoriš istinu. Tamo je nešto, u daljini. Izgleda je to pas, evo sad je proletio auto, ajde idemo prema tamo, šta misliš, a? Teško je razlikovati tu pomni od psa, mali su na kameri. Da, mala je, da, ima puno pasa sad po ovdje snijegu, napadalo je dosta snijega. Šta veliš, ovdje je bio neki pas, a? A evo ga, tu je neki ker, šta je ovo, mali pas, bijelo-crni, da, učinilo mi se ljudi da je to pomni na kraju naše ulice. Možda ti psi napadaju pomni, znači to ulazi u njihov teritorij. Da, dobro si to rekao ljudi. Možda pomni zapravo bježe od ovih pasa, ipak sam bila prizvao kod svoje kuće i možda izgleda ne može ona ući natrag u digitalni svijet, zar ne? Tako da ona se sad bori protiv pasa koji je napadaju non stop. Vidite ovog kera kak ide dole iz ulicu, pogledajte ga brate mili, možda je zapravo i ugrizo on, pa se ona sakrila ovdje negdje. Aj ti molim te vrati taj dron nazad, mislim da sam ja nju vidio kod susjedi nekako. Evo, vraćam ga, moram sad pas da se ne zabijem, puno snijega ima ljudi da nam ne padne snijeg. Ova tu kuća, vidiš da ima kao mala vrata gore. Ova tu bijela kuća sa dimnjakom. Da, pored ove sive odmah. Pa ima logike, pošto ti si rekao da se pomni pojavila ovdje kod naše susjeda. Da, možda je došla na ovu tu njegovu pored. Ali znaš šta je čudno, zašto se pomni pojavila otpored ovog bijelog psa, vidite ovo je džinovski bijeli pas. Možda je bježala od njega. Možda je bježala da od njega. Pa onda ti si rekao da se ona ovdje negdje nalazi, jel tako? Da, kod ove tu kuće. Kod ovoga tu, a? Ajde istražimo malo onda ovu kuću, da se malo spustimo ovdje. Meni je iskreno ova rupa jako sumnjiva. Jako i meni sumnjiva, zato sam i doveo ovdje dron ljudi, ali da li ima nešto unutra, jel vidiš išta? Proletio je! Na sve 4 noge proletio! Aj sad lajkujte i subscribe se na njegov kanal ako ste to vidjeli. Si vidio, odmah je nestao. Ali to nije bio pomnik, to je bio zec, Jax. Onaj Jax zec, onaj ljubičasti zec. On ide po krovima, pa ima smisla. Da, čekaj da mi okrenemo ovo, čekaj, možda je tu negdje i dalje. Stani sad da se popnemo ovdje na vrh kuće. Možda ide kroz dimnjak, pogledaj. Možda je ovdje kod dimnjaka, čekaj da mi vidimo. Vjerovatno ušao kroz taj dimnjak. Ali ovaj dimnjak je zatvoren, ima malu rupicu na dimnjaku. Vraćamo se nazad. Meni je dovoljno što smo mi njega snimili, sad znamo gdje je pomnik, šta misliš, a? Moguće da je pobjegla ovdje niz ulicu kod nas. Moramo je uhvatiti, brate mili, to je cilj ovog videa. Lik, ili vidiš iza drveta? Sad sam me tek skuto kad... idemo, brzo u dvorište. Skrećemo u dvorište, stani ovdje, uzimaj dron. Hajde idemo brzo, sad sam uzeo dron, idemo da uzmemo ove posude, da uhvatimo pomni, vidio sam je 100%. Jax je bio doslovno ove gore kuće, jesi vidio Matijas? Da. Ajde Ligmo, ti uhvati tu pomni, ovo je tvoj video na kanalu prvi, znači ljudi, ovo je njegov kanal, on mora uhvatiti pomni, neću ja hvatat, nije moj kanal. Evo ga, idemo. Gdje si ti vidio? Misliš da je tu, a? Jesi vidio ovdje, znači ja sam... Iza tog drveta, ajde se približimo, da ti pripremi te posude. Daj meni jednu posudu zapravo, ja ću žutu, ti uzmi rozu. Jesi siguran da je ovo bila, a? Ljudi moji, evo otisci od prstiju, gledaj mali otisci. Pogledaj ovo. Ljudi, gledaj male rupice po snijegu. Pa to je sigurno ona bila, šta misliš? Ne znam gdje je mogla otići. Mislim da je ovdje, ovuda, kad sam bio na... Napuštena kuća, tu nema nikakvih pasa ili nešto. Misliš, a? Ima smisla najviše da je ona tu otići. Ajde da vidimo iz ove kuće, moguće da je ovdje, znači kad smo bili ljudi na dronu ne može daleko otići. Problem je što je ovdje napadale puno kiše i izgleda da nema više otisaka od nje. Ajde ti meni reci čim je vidiš, a može? Ljudi, meni najviše ima smisla da je ona otišla u ovu tu garažu zato što da se sakrije od pasa i ne napada je tu snijeg, pa je najlogičnije da je ona tu. Znači da, dobro si rekao, ali gledaj kako je tamo prostrano, znači nema više ni ograde, ničega nema. Moguće je došla i onu drvenu kućicu dole, ali to ćemo kasnije provjeriti. Ajde da sad uđemo u ovu da vidimo mi da li se ovdje negdje ona sakrila. Pažljivo gledaj, znači je pomni iz digitalnog cirkusa, došli smo da ti pomognemo, ne da te uhvatimo. Ne smemo reći, šuti. Nešto je proletlo kroz onog bijelog tamo iza. Gdje ideš, lik, stani, nešto je primijetio moj brat, ajde idemo za njim. Čekaj me. Mislim da je to, dođi. Sad uhvatio, jesi uhvatio?
Tu je bila! Ljudi, jako. ja, vidi kako lupa! Drži čvrsto da ti pomognem! Jo, brate mili, čekaj da stavimo još jednu vajgu na to, a? Brzo, čekaj, 3, 4, sad! Ljudi, trese se ja! Drži, se trese! Da, jako. Jo, vidi, ovdje su neke vreće bile, zato je ona došla ovdje. Jo, brate mili, gle ovo, tu su neke kokoške umrle. Gle ovo, ali ovdje odvratno i trulo. Znači tu se sakrila, izgleda da se sakrivala od snijega. Pogledajte koliko je napadalo snijega. Ja ću ovo završiti, znaš gdje ćemo je staviti? Znaš gdje ćemo je zarobiti? Sam ti nju drži, ne okreći se frajer, da se trese i dalje, izgleda da se i dalje trese. Ja sam došao na ideju da je mi sakrijemo skroz dole tamo one žice. Ispod onoga, vidite ovdje ko neki zatvor. Vidite koliko žica ovdje ima, tako da tu ćemo ispod ove kuće sakrit, to jest zatvorit. A ovdje ćemo završiti ovaj video, evo završi ga, ti drži to, znači završi. Ljudi, uhvatili smo pomni i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!